Makiaria itũra-inĩ rĩa Nagu mũcemanio-inĩ wa gwetha mwerekera wa gĩũteti, aikari aya a rũrĩrĩ rwa Pokot morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ kũmakĩra mathukuru na kũrehe arimũ nĩguo ciana ciao igĩe na mĩeke mĩega ya gĩthomo. Shule yetu ni hii na mnaona ni kama ni kidogo, lakini sio kidogo. Ni samani amechengwa hii shule, lakini tumekosa walimu. Hii shule ambayo unaona hapa nilianzisha nikiwa assistant chief kwa msituni, na tukaita kanisa fulani wakuja ashikilie. Wakashikilia kujenga kanisa ili watoto wapate kuendelea kwa shule. Mpaka kwa saa hii hiyo shule imebaki hivyo. Meranĩire gũikarania na thayũ na ndũrĩrĩ iria mariganĩtie, makĩũria kũgĩage na mĩeke ya mĩario rĩrĩa kwaumĩra ngucanio ta ya arĩithia na arĩmi. Ng'ombe ni kama mtoto. Nani ajui mtoto? Mtoto kweli ni kidogo. Na ajui pale naingia. Ng'ombe ni kama hiyo. Inaweza kuamka usiku naenda kuingia pale mashamba ya watu, kesho unakuta inasemekana ilikuwa imechungwa. Lakini sio hivyo. Mbuzi yake inaweza ingia shamba ya mtu kwa makosa. Kwani mbuzi itapiga hodi iuliza hii ni shamba ya Mkikuyu ama ni ya Msamburu? Itajua kweli? Sasa mimi nikiwa Kikuyu ingie kwangu nitoke na fujo. Si ni mimi nimekosa fikira? Oho maugite nimeharĩirie gũtua matua ma gĩũteti marĩ na kĩguni kũrĩ o gũkĩringithanio na ithurano iria ingĩ cianakorwo. Lakini ile kitu tunataka ni vile tutapata maendeleo. Sababu hata mimi nikikuja niambie nyinyi mimi nataka kiti fulani na sitaweza, sio ni ya kuwapotosha. Lazima tujue njia tutaishi na watu wengine. Lazima ukiwa Mpokot uwe ukijua jirani yako anaweza kuwa Mkikuyu ama Msamburu. Tuko pamoja? Lazima tuwe tukijua, lazima tujue vile tutaishi na watu wengine. Maugite magathura atongoria arĩa makamateithia kũhũrana na mathĩna ta ma wagi wa maĩ, wagi wa mathibitarĩ no hagũku wa ũgitĩri. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia.